Zihlobo salibonani. Zihlobo zami, umkhuhlane esibhekane lawo obhubhani kasizinanzelele nini, sisanitize, sifaka ama-maski, sizivikele zihlobo zami. Abantu bayafa phandle lapha, abantu bafa njengempukane insuku zonke. Ukusa kwamalanga uyezwa kuthiwa sokufiwe ngale, obani sebegula. Zihlobo zami, asikukhangeleni konke lokho. Umkhuhlane ukhona, ayisikomanga, ayisojokhu, kodwa asomdlalo, kodwa impela ekhona abantu, umkhuhlane ukhona, asikuvumenini khona lokho. Of course sisadinga ukuthi lathi sinje siyafisa ukuthi ngase sihlatshiwe, kodwa sikahlatshwa ngenxa yokuthi kukhanya ama-injection ayashoda. Kodwa kasihlatshwe nini thina sile opportunity, nxa sokuthiwa hlatshwa nini asihlatshwe nini. Zihlobo zami, asizivikeleni, ubhubhane lukhona, abantu bayaphela emhlabeni, izihlobo zethu ziyaphela, ziyaphela izihlobo zethu. Ngiyabonga zihlobo zami, lapha likhona abantu, vikelekani nini, asizivikele nini, siyenze khona lokho kuthiwa sikwenze. Esintwini asisebenzise nini umsuzwane wona lokho sifuthe, o-eucalyptus sizifuthe ngawo. Ngiyabonga zihlobo zami, yenzanini njalo. Ngilithanda lonke zihlobo zami, libe losuku oluhle.